Kurumzari. Yengbi Papuna Mapu, Sarachandra Sharman Impek New Giman Hunata, Taram Nokchari. Nasi Manung Hunata Kanagatori Wapum Masin Hantang Taramapanda, Chanapati Pangto Kiba, UNC, Central Government Ki, Representative plus State Ki, Representatives in Yawa, Tripartite, Talk to Blockade Ki, Matang Sataki Badu, yes, Numitsamaga around 139 days, Suraba, Hozik Pobuda, quite a sangba, blockade, economic blockade, Nation Highway Animacta, Adu Sanga Susanga. Matam khura changa bu changna wari chhanaraga lotion bam di porakre aduga laiba wafam di sanakriba yanakriba wafam singdu akoi blockade tu kuina tawra bani handokre mayam wana badu phare haibagi isam chamna iting tingna dum harau bu yaba jala natragana sanakriba yanakriba wafam duda kari kari amuk yahori tha amagi manungda wari sabasu makha tana sathakini hai thoidongna nungnang ningai waningai natragana yengningai yawdraba jala haibagi matang dura khananabagi tanjani lonan election biraba case singdi Agi yet itang tang Pambiri Basi, Hareshwar Goswami, Spokesperson MPCC, Goswami Butaram Noksari, Aduga Harish Oja Goswami, Oida Pambit Lenchen Biribasi, Leihaothabam Saratchandra, Political Analyst, Tamu Sarachandra Sutaram Noksari, Aduga Higata, Tangana Pamin Najari Basi, Ranjan Spokesperson, BJP Manipur Pradesh, Ranjan Sutaram Noksari. Ihanan Basi, Ranjan Dawina, Laksapta, Wudu, common question on a sum Tamjarake, Madudi Mase. Numitsamaga Kuntramapan gi blockade ni hoji phawbudati khwaidagi sangba aikoina ujawa khangjabada national highway sing da chathagi blockade sing manungda ama oiragani matungda mu blockade kase torokta dana thoktaba di oisu orasno in case hoji bhogui oibadati khwaidagi sangba economic blockade ni Ranjan mase congress ki matang da su congress na palingai da su masi wari sanana ba Changhel Madhi Horame Tripartite Talk delete Ure, even Madugi Makata Koda Senapti Satane Kain Tokibudo, Yanada Bakara the Gito Kibane. Handa Kisi BJP no Sarkar Lakiba, Wadi Channel Ocean give a big score Nena, do I don't like Topoyabra, Nahan Yanagribo Pum sing Makata Natamnariba conditions, sing Sida, Tudogna, sing Ningai, Nunanga Yog, Rabajalo, Zakamain Tabining Yanan. Masi Aquina Mamangi discussion care the Sway Panjabani. Port khuding makse koina positively yeng baba darkar hoy ado koi Manipur gidi in general all the time negative aduga chingna bagi kaino ma dum always akoi gi mindset ta leibase masi kitang open to thoga positively yeng biragadi kaido nahan agreement tawnagri bise yam transparent ni the media da kari da copy loin painari ngakta si da anu bo kashu yaude Sidesta Hana Congress ki regime da Makogi Yana ki bus stakeholders singsiga discussion Togani, Tanaraga Togani have a potu Madu bypass to Tokiba. Aduga Loinana Karigi momenta natraga momentum karambada natraga feeling karambada Koi Honorable Matamdugi ex Minister Sina. District Chamber is sending the tokeni gaiba. Some public ta Yamna aggressive boyba. Leader amagi wangang tawkidabaduna thoidungna hena sahun badungna tawraga tawgiba porama adugi matung tarakota 7 district semaga koi 16 suhan gibase masimaga masigi posi semga nu haibanate semga dabani adubu right time aduga situation na prevail tawramatamda tawramaga di yamna koi appreciate tawgadaba posa amani adu hairiba posi semgre roll back tawbagi wafam di hauji phawda khanade adubu Sideda stakeholders singa tanagadabani yan haibasida quite positively yangagadi most probably district boundary reorganized tawbada karida madomda koigi kara positively laga aduga true spirita administrative convenience ki development parameters singsi widespread aduga equal area da distribute tawbungam gadabu potu da koi stakeholders singsiga tanaraga makhoi su wakal adum leiram gane na khalli ado masi Tobasi da Aquina Amuksu free and fair oiba. I did transparently, conducively environment of Obama, the Singnabasi Loin Tadong Naraga, Manipur as a whole, Sakut in Anabagi Port Amada, Sweden idi Lakani Haidana Kogi Tamanung the Kanagadoise, Sisu Kogi Anova, Honorable Minister and Haigre, Signa Yamba Sauri, development see only namesake the huge amounts sanctioned Toraga. In practice or physically there is no development haibase masidi mi phung khuding ona khangbo poni aduna expenditure the development orgasu physically there is no development sigi lagging behind mayam se masigi pen de sing se khoi gi honorable minister already high gre khoi gi landscape ki matungina
budget फाव prefer तौगनी खोकनी हाई बसे मसी मयाम सी थाजे बसी पीरगा यामना amicable ओइबा अदुगा free express याबा common future अमदा base तौरगा कोई dialogue सी सोइदन तौगनी अदुना मसीदा प्रजाना सिंगनबगी महुत्ता करमाइन तौरगा यानबसी पोरकदगे अमगिसु सोक्तबा मियामगिसु सोक्तबा हाइबसे आइदी common people सिंगदसु अदुगा लेबाक सुबु नुंगसिबा मिपुम खुदिमक्तसु a good suggestion positive suggestion अमा अनोबा गवर्नमेंट सिदा पीरगा सोइद्रमकी मसी आई यानबसी सोइन पोरकने हाइबगे पॉजिटिव ओइबा केनो छै थमजगे ओजा हरेश्वर गोस्वामी करी हाइबिनी ओजा हाइदी पॉजिटिवली येंगबम मथौ ताइ हाइबिनी पॉजिटिव टू येंगबदु तंगाइ फदना करिम कांदा चिंगनदबसु यादे अदुगा सेक्शन लौदोबसु यादे हाइबिदोरिब्रा लेरिबा फिबम से थोइना नुंगांगाइ अदुगा चिंगनिंगाइ यावद्रब्रा नत्रगा स्टिल एप्रिहेंशन अमा दुम लेब्रा ओजा कमेन फावि मसिगी मतंग से अखोइगी बीजेपी नसु हाना मपानदगी लाकपा लीडर सिंगना पुंग निफु निपान मन लौथोकनी गाइना अखोइगी अंगांग पोक्ट्रिंगाइदे हेक पोकपगा चिंग थांगदंगनी हाइबगी मोंगदा अखोइगी चिंग फुक्कनी गा हाइबा हनुमानगा कोई पाइरगा अखोइगी नुमितका चप्पगी सगाक्ता दुई मोंगसिदा हाना लौथोमी मरमदि मणिपुर की लेरिबा हाना लेगिबा पोचिंग इखंग खंगदना इलेक्शन की काननबा इलेक्शन फंगनबा भोट कानबगी मोंगदा 48 आवर्स मनुंगदा गाइना हुजिक याम हाथु हाथुना अखोइना सिगी पोटसि तौबाइबसि लौथोकपसिदा याम नुंगाइ मिपुम खुदिमु नुंगाइ कांग्रेससु नुंगाइ प्रजा पुनमक लोइ नुंगाइ लई पोटी अइना नुमित 30 चाक चारक्त्रकांदा अइगोंदा पिजरिबा चाकसे चारुरकांदा स्लो पॉइजन यावरंगद्रा हु यावरंगद्रा सि चारगा सिगद्रा सिनि हुजिक लेबा पोसिदा मियामदा हुजिक चिंगनरिबसे मसे नेगेटिव की मियन नेगेटिव अप्रोच नते समटाइम्स फिलोसोफर फुकोना पॉलिटिकल फिलोसोफर फुकोना नेगेटिव अप्रोच की पोच दुम फज पोट पॉजिटिव ओय पोच दुम थनमी खुदम मोइना अखोइ चिंग तंग अमतनी सिलिना अमतनी इपा अमतन पोकपनी गाइना सुम हायरमबसि माना हाइबसि इपा अमतगी मचानी हायरगसु आई यामदुना थुमचा पामदे आइना थुमचाबा पामी अदोबोदी इबानी नेगेटिव अप्रोच तगी इबानी मानव मयाम दुनतबा मानदबा साइड तगी चु येंगा कमाइन तिनगदगे गा हाइबगी पोचिसु अखोइना नेगेटिव हारगा नेगेटिव सि पुरा कैनोम द चप नतबा अदोंगे अप्रोच तगी च अखोइ येंबा याबी पोचु दुमक लई अद आइना थमजनिंगिदी ngसाइगी पोथि भोट की प्रोमिस अमोइना फुलफिल तौदबा यादबा अमोइना याम थुना अखोइदी तौई हैना पॉलिटिकल माइलेज लौनबा अदुगा अखोइगी तौरिबा पोसिदैदा मियामदगी अखोइगी कैनोसि उन्नबैदमक्ता तहा तौसनबा पोटसे हाना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरनसु हाइग्रबनी समाइना तहा तौसनबा पोट मयामसिदगी तुंगदा इनगिबसि लैगिबा मयामसिना सुम एक्युमुलेट तौरकान यामाकांदा अखोइगी अगेंस्ट नोमो लाकमतमदा अखोइ थिंगबा ngomgadra ngamoidra हाइबगी पोटसिसु अखोइ अदुमा हाना हाइदन लेरपोनी अदुगा यामना अखोइना यामना थुना हेक्ता हेक पानबगा हेक्ता पाइबगा सिसि तौरो हाइबगी वा नतबदा हुजिकी लेरिबा पोटसे थुमल्ली अदुगा लौथोकपदि यामना फै लौथोकप फबसिददि अदुबु मसे थुरिबसे अफबदा लाकोगदि कैसु काइदि अदु मसिदैदा यामना डाउट लेरिबा चिंगनगनबगी वा नतबदा लेरि पोटसिदैदा ngसाइ मसिदा यावरिबा पोटसि ngहान जानगी पोटसिदा यावरिसि क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स से मेक सेंगना पल्ले अदुगा हारिबा पोटसिदैदा मसिगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हानगी दु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एश्योरेंस पीरे हाइदि हानागी ममांगी सरकार अखोइगी सरकार लेरिंगी मतुमदा फिगी पोटसिंग जानगी बसिंग एश्योरेंस पीरे ना हाइरे अदु हाइबा पोटसिंग जि मियामदा खंगबसु यावी खंगदबसु यावी मयक सेंगना फोर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमा लेरिबा पोट हाना लेगिबा पोटसे कइनो हाइबा सिंजु पुजि इनौ नौना अमु मियामदा कइनो खंगनबा मधु मथौक तायना खाली मरमदी मधुगी एश्योरेंस मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मधु पीरे हाइबा पोट अमा लेइना कइनो इसिजु खंगी अना आइना थमजनिंग पोटी कोन ब्लॉकेट लौथोकपा याम नुंगाइ याम फै तौदबु मसिगी मरुमदा मसिगी मनुंगदा अखोइ करी ओइरकदगे कैदोगदगे हाइबसे अखोइना यामना मुन्ना यंगौदना सोयगा तौथोकपा तौथोकिबा एकता खुदकता लौथो लोइरे ने एकता पॉलिटिकल माइलेज लौनबेगा तौबा सिगुम पोटसिदी कायरत्रगदी याम फै वेल एंड गुड अदु मसिना कायरप मोइदारगदी मणिपुर की मियामना मसिगी अखोइ तौरि पोटसिंगदा कोइ पॉलिटिकल पार्टी सिंगी नॉट ओनली अखोइ कांग्रेस अदु अदाइ वानतबदा पुलप ओनसेलप याबगी पोटसे याम चाउना लेतब नते हैना इ थमजनिंग ताउसजना हुजिक फोगदा कांग्रेसना फाउरिबा वाखलोंदा अखोइ योजा हरेश्वर गोस्वामी थम्बिबदो स्टिल बस याम थुमली तहाता 48 आवर की मनुंग लौथोकने हेगी अदुगी एश्योरेंस सु याम अथुबा मरम चादबा मदुगी एश्योरेंस ने एंड प्लस स्टिल पॉलिटिकल एडवांटेज लौननबगी कंडीशन अदुम यावरी अदुगा यामना चिंगनिंगाय ओबा डाउटफुल खरदे दुम यावरी हेबनी दामो मरी दुदा
nahan yan na bi wapom che tawo as a political analyst mo na kamay thambini to अखोई कांग्रेस पार्टी की अदुगा बीजेपी की पार्टी की मगीदा बीजेपी की दा आर के रंजन अदुगा कांग्रेस की हरेश्वर गोस्वामी अनीना बीबीरी मोची गवर्नमेंट की अमसुंग कांग्रेस की अखोई पार्लियामेंटरी की ओइबन नते पार्टी की लाइन दगी ने जब तक गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन अमा लेगरे अखोई बीजेपी ना लुचिंगबा गवर्नमेंट सिगी अखोई थोंजुदे कारकपा एमएलए बिसोरजित हजिकना मंत्री ओइरबा अदुगा अखोई एमपीसीसी की ना कांग्रेस अखोई प्रेसिडेंट ना अखोई एमएलए दी ओइबा अखोई जॉय किशन सी कनोगी स्पोक्स पर्सन ने हदना पीरे अदुना मखोई की एमएलए गुंबगी थाकता नतबा एमएलए नतबा पार्टी अनी की मोटनी हजिक बिबिदी बसे मसीदा अखोई सु प्रजानी अदुना आइबे अखोई सिंचे प्रजा की पार्टी की लेनब रिलेशन दुदने कोन वारी सारे मयेक सेंग हाजरबदा हजिक ब्लॉकेट अमा हांगदोकपसी की इनिशिएटिव लौरइबसी कांग्रेस गवर्नमेंट की श्री बोबी की मतमदुगी गवर्नमेंट अदु मदु अखोना कावबा यारोय ngasai सरना हाबिगी दुनी मसेगी वारी साबजी हौरकांदा मरकता लोसिनबा ngamdana इलेक्शन हान लेहारगा मदगी चथरक थबकता यामना थुना नोमा वाली साबा मतमदा लोइसलिसे हानगी प्रीवियस कनो दुगी कंटिन्यूएशन दा लाकपनिना होगी बगी गवर्नमेंट अदुबुसु एप्रिशिएट तोदबा यारोय अदुगा माय पाक बायबा तारे हलकी गवर्नमेंट स्टेजदा नोमा वाली साबदा माय पाइसे मसी यामना चौथोक चनिंगाय नि सागी पुंग खरा थेंगबा मनमी खरा थेंगबदुदी टॉलरेबल ओय मसी नुमित निनी हायरे न हेक्ता कोई मंगानी संग चुके चुकाई दे मदोम दे कोई चते हौजिक दे कोई प्रजाना ब्लॉकेट हांग ओन बाय बतुमदी फंगे गवर्नमेंट सी मतम सी लाइबक फबने अहान बदा कोई एग्रीमेंट हाइगदरा करी हाइनी कोई एमओयू अमा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमा तौगिबसिदा आइगी लनाय वेबो ओपिनियन खैतंग पर्सनल निको मसे कनो नते अना मसीबू कंडेम तौब नत्रगा फत्तबनी अमना ते याम फैयने हाना हाजरीसिनी अदेदा खजितंग इंटरप्रिटेशन द नुगाइजदबा मखतंग दे आई पर्सनल फील तौबदुनिको मसीदा नंबर 4 नि मोना पीरिसे 1 2 3 4 सिदा मसी अखोगी लॉ सेक्रेटरी गुंबा करी गुंबा की वा याउदे अखोगी ऑफिसर सिंगसिदा याउरी सिंगसी अखोगी मणिपुर की अखोगी सेक्रेटरी लोमदगी मी अनी अमा लगी मोगी कनोगी यूएनसी की कांगबुरोमदगी अदगी मोगी स्टूडेंट्स की छात्र की दु नुपी की तोरगा सेंट्रल गवर्नमेंट की अमा यारगा 1 2 3 4 5 6 ना सोई तोई को मोगी होजी के नसिदा मतलब नंबर 3 दे यावरिबा द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर will unconditionally release the arrested United Naga Council leaders. Government of Manipur asina unconditionally release to bose hariba Naga gi leaders sing phar basing che will unconditionally release tong ne have now aduga and all cases related to the economic blockade against the Naga tribes leaders and the student leaders will be close याय केसु काई दे अदु मसे द थंग हाइनिंग बसे कोगी सेपरेशन ऑफ पावर की लेजिस्लेचर एजुकेटिव अमसुंग जुडिशियरी की लेरिबा सेपरेशन ऑफ पावर दो खैतंग बाईपास तो मानबा अमख यावी को आई पर्सनल कनोनी हाइदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना अनकंडीशनली रिलीज तौनी हैबसे कोगी पर लॉ हाइदि विल को एग्री हाइना हाइबुगुंबा यानी कनिनोइदा अनकंडीशन कोई रिलीज है यागनी लूगी मतुंगिना आइनी मतुंगिना काना हायरम मगदी असागी जुडिशियरी बु खैतंग बाईपास तो बुगुम मोंग दो माली हाजबे वानी को मोइना याम फत्तना खनबो रा मोय ओय हादि एजुकेटिव ना केस अमा कोगी सीजीएम की कोर्ट लई हबो सीजीएम की कोर्ट लई दिबनिना मागी लई दिबो चार्ज शीट अमा पुलिस ना थागलिबा खोगलिबा दुगी एफआईआर दो अदु हंदु ओकांदा हरेश्वर गोस्वामी सु कनो पारमी कोई कनोदा हारिबा पुलिस ला थागलिबा एफआईआर दो हंदुअगा अदगी मदुगी चार्ज तो लेटर कांदा कोर्ट ना मारा लेट्रेन थादोकदोई थबक से कोर्ट ना नेबा अदुना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना विल रिलीज अनकंडीशनली हाइबसे खैतंग नुंगाइजदी हाना लनाइ फाउजबनी मदुदा कैसु मोइना लानदि खनबोर मोय इंग्राजी हैतबा नत्रगा तोइ नत्ते
chumne hek understanding to da aduma aina yam chawthok chane hengde adu well and good phare sibawdi ai gi interpretation je masi tungdadi masugumba agreement ama natrama to mutamda sigumba hek nuai roi to wahi man base masi to honing dia jabe wani masi negligible ne to se yana kram passes pass thank you ko aduga hojiki dei de lai basi amaga hajage hojiki thadui be mi sing se masi na tawgi ba thabak ki kari gi matang da pen da ma ama high court dagi akogi joisana ko nupa amana tawgi bagi case ama legi ko aduna masi supreme court ma tungina masi illegal ni hairamni na high court no masi illegal ni UNC ki thabak se illegal ni haibam la amnina action lo da go me makutale aduna joisana na su kogi tawri ba UNC da kari gumba khara kari do mo hai khara da haiba chumina haiba ga mai mot phongdokpa paper da ui machine ai as a public ujabani ani awum juwa poina haiba se da compensation khara haibadi mioi khara sokhra ba gari da khangde ama khangde ade petroleum product puba gari nungdi mayam sokhi police ama si bra kana dodi compensation pi atei dem ta pi de aduna sigum bagi mayam se amata haiba se da panbiram dana agreement ma tawlagi ba se madu konabudi government action lor ko yadu miyam na kari khanga de ge se masi masu ai thamjani Ranjan thamdoi wafam sei ani thongno thamjage ojada kumbobudi oja kumbiro maroi na ngasai ki talk to tripartite talk to congress na palinge da su delhi da kai da tripartite talk ki initiative of the yam chong lo birami makha ta na madu mai pak phobogdi tangkak tu madi yodi rom de habni aduga tamo Saratchandra ngasai thambiba talk sidi masi congress ki su mai di pak re am well and good ado Maswai Congress is kitang responsible moisture responsibility lay Maswai the Moy Gichu title legani highway of Humduma I declared to Congress to labum to Ebony Ado Democari mode Tambini and plus Uchiki Hariba unconditionally release saying Koikan Bada strike the Kaita Protestant Rokanda Para Tamakanda Yana Matunga unconditionally release the Ubadum Pangre Swagi Belgi Kari organization the Ubangi Swai the Adogi practical of Humduna money but as a whole Nasagi memorandum na yanari ba unconditional release hata tawrni haibadu kitang lapses kana gumba khara bypass torma male torumba gi mo male na tamo Saratchandra ba feelings tuma sendok pip tare sai poche aduga number 1 compensation tu non tripartite ki talk to the yes memorandum ngarang yanari ba phom du di compensation ba phom di pande compensation du na state government pi do bagi tongan ba pot am oibra maduna swai ta palam da ba jala ahum se semdok pip tare wajan first अखोई बीजेपी की गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है बसे मसी अखोई लाइतब फै गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट अदु पार्टी दु कार को मिने पाइजे भय वाने मणिपुर गवर्नमेंट है से इज ए कंटिन्यूटी अदुना होय कांग्रेस ने इनिशिएटिव तोरमी अखोई अदु एक्नॉलेज तवी अदु फ्रूटफुली तौगिदब दु खक्तंग दे अखोई रिपेंटेंस लई मतम चाना अदुम तौबु यार मने सेंटर ना फोर्स पीओ पीरे लोई पीर कांदा इनएक्टिव इन एक्शन तौगिदब दो मधुदी मणिपुर प्रजाना खंग पोनी अदुगा ngasai political mileage launabugidamta 48 hours manungda hata tawbuni haibase after election da there is no need for political mileage election mamangda political mileage taunaba BJP turnies taunaba is a plan blockade nesidi koi analysis social analysis mayam loina khangbo poni mapanda leiba scholars sing loin khang pone koi swai manungda kana ne influence tor kai dorino ga se koi hainer wi darkar wai de we know it well aduga aiga sarana panbiri ba ani suba close the yauri ba asida ahan bada 3 da yauri ba si unconditionally thadu pa hi sida detailed procedure do yengbira di yam line khangani ma si CGM course da chief judicial magistrate ki court ta तौरकांदा मखोय द पालंबा केस तरुक अदो मदु लौथय करम केस इन्वॉल्व इन द माउ तदुबी एंड नुंगबा चिदा थोखिबा केस तरुक तो मदु खनरब मतुंग द CGM कोर्ट नमसि यारेन थादोक पनेब सि थादोगा पुंगलोय लोयबसु नत्रे दे हैव टू अपीयर अगेन ऑन 27th March लाइस द मोय अमुना अपीयर तौनेब अनि से कोर्ट सिगी प्रोसेस सि लेरी अदुगा होय ngасai khoi sarat koi anchor na haibi bodwaina aiga saran so ena khangbiri duni any strikes masi loisanaba issue du loisana one of the there are many stages steps and techniques mayamam lai aduda madugi conducive atmosphere du puraknabugi damukta sigumba potsing si thamaga aduga long lasting solution am poroknabagi dialogue ki space do phangnana bo hona baneba this is one of the most important in all the
conflict area da hojik prithvi gi thoi ba conflict area sida dialogue space si hana create tor matung da madu gi conducive atmosphere du la kan da ngangna dragadi sakna dragadi unadragadi thajana da base adumak leigane ba madu gi dark area do madu ease tawna gi damta dialogue space se create to bune ba asidi ayam ba loin khangna pone what are the mechanism to adu te ai hai Allah te lan bai da te kamen noina educative ki government na the media ta thadu oni ga court le ri ba court yawe do adu yawe CCM gi court gi yawe adu matung da ko mana hai ri ba matam si court gi kano do handok tri ba aiga yam sin ha do na government of India is a country ko asigi le ri legal procedure no legal procedure si le ri yeah central government ki laiba represent to ri se they well understand what are the legal procedures masi loina loira kan da to po ne ba asigi sidai da sidai doubt lening ai leite bypass to bugi leite system se positive to ga ki pare yare question na te alu na te thadok ko jam pare phatte ha na te thadok ko na di ko le ko sili condition jina no mani ga hali se tarik tram pande torga kundane ba thadu ise madu thadok padu court torga thadok pani aduna thadok padu yare ha ba se court na court ki as per law tawani ha jabe wani da sigi spirit to phatte ba na te da court che yowi sine khwa na kalambe gi wafum dinate to gudu yes sinari court tu natraga kano tu he uhanda ba hadi mayam da kaheta re tongan ba ma eta thadu shari to bypass to man bypass to man bam tangi da mo yare sigi kano se udara na bypass to nate lo sigi argument se always happen in Manipur not elsewhere akoi Manipur da lady mindset se ozagi kano do opinion to thambi ko su no problem ai ozada lakchadin oza Hareshwar Goswami da maroin tamo sarjan takpiri madudi tok se hanasu congress ta paning re sum chathaba horoma bune aduga even oza Ranjan su madu ai gi ngasai gi congress sarkar na leringai de ki chathar ama ba tok ni initiative se acknowledge tawri yes mahi cha da buduna mani but honabadi honara mi habani ngasai wafam du da men oina congress su tok tu gi loisalaiba chathariba sigi responsible se adum mosu longmina rakpani adwagi mafam do doina ba oja su yabiragadi ngasagi wari chanaraga loisanbagi swai state da political advantage logo manba natraga yaning da barum natraga na leiriba hojiki yanariba condition mari si nataba atopa congress na karigumba wari chanaraga loisanbo oirmagadi some better memorandum of understanding haigadra yanabagi wafam sing tonganba specific oiba adu oina torongadam ni kai haibiba leibra natraga na tok to leiriba lengjan biriba sing tamo santra su phil adum tawiri madu ai congress su yam chawba mosu daite logibni hairagadi swai da yaning da ba yaw do si karai da no sini aham bada in thamjaning se aina ngasai thumalli hai do thumalli hai wasi economic blockade lokthok du nati hai jari economic blockade lokthok gi di right time oire themu thengmalabani amarom da la thumalli hai sign tong na bodu sign tong na bagi habi tamo sar no sai bi khare thado kandana unconditionally thadokpa sign tongna kandana condition yawga manbugumba thadokpada conditionally thadogadi tawraroi economic blockade se khoi amuhana tawraroi ga hagri thadokudu kaidaba haidare aduda condition nama thamaga thadokandadi condition namta leitre aduga horen economic blockade si handokandana sumna kanda condition manna mayam ne hena khangbir ngakani sidaida yawduna leire haijariba ahanbada in thamjani se aduna masigi aikoina aina thumalle haijari basi economic blockade lokthokpagi di right time ni sin natte sign tongna basi kar kupna yangogdaga di ngasi di kaidorge da aina naga chronicles ka ina leiba makoi bhinu gi like the pha yengbada masida igi mayam masida sign tongna gi yam masi tawgi mayam ngasi di accumulator akanda nongmontra nongmode aikogi mathakta haidarakpagi kaima tanja sina yam negative oiba mawng amada yanaba mawng chakadi well and good yam pare natraga di si sum khomjalakwa akhoi ri chinna sum haiba makhoi na aiba sum lahoba si mayam sina nong natraga nong de akhoi gi thakta haidarakadra ite sigi chingnaba lei haiba sina ina aham thamjani ite ani subada akhoi na hill valley gi development matang thai da BJP ne haiba si akhoi gi congress party ji chingda kaim togdraba Chinga Panava Tahi Tranga, the development gi told the boy ni highway. Must election result Yamuragadi, 100 cars, Chingal, Chingi City, if I am not mistaken, 19 Nilawi, a quick reserve, Natava, Kampupi Yogdana, 50 Kampupi Yogdana, Lemurisi, 1919 did 9 Congress cars. 9 Congress cars, the Manga Madi, a quickie, Marie Medica Naga group highway, some Chin of Wahida. Aduga quickie. Mari mana nagani aduga manga wana cookie ni haijariba the congress di car is naga
अमखक्तने लौये सामुएल जेंदाई मथंदो ओरंगद्रं खली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बीजेपी की कारीसी अदोबोदी चिंग ngangi अखोइना 15 years थबक तौदे गाना हाइसी इलेक्शन की रिजल्ट सिना अचुंबनी हुजी बीजेपी न लाउसी कुमाथोय काबा बीजेपी न लाउसी पीपल पुन मंगने हेक्ता सपोर्ट तौरो हौरो मणिपुर पुन मंगने हेक्ता मखोइसी यारोइ मोंगदा मयाम दु उल्लीबा कुनिपान काबा हुजी पुदि कुंथरेता हंदरबा अमसुंग अति मयाम लरिसिना इया यादबा इतौ तौदबगी पोटलोमदा लैबा म कुइना सुम याम सुम उहनबा हाइदारेको मसिगी पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा की हौरुसु लारमिजिनी बीजेपी की सरकार लाआनी ओन पोरानी गाना थोलको रीजन दना बीजेपी की सरकार हेक लाक्तगुंबा बीजेपी लित्तो सरकार दे लाई कोलिशन सरकार ओइन लाकुंबा तौरी पोसिबो सिगुंबा नेगेटिव प्रचार मयाम अमा हाबिदि चिंगदा कईदोबगीदमक्ता अखोइगी मापन कारे इनोबो कांग्रेसना चिंगी डेवलपमेंट तौद्रगदी तो मैक्सिमम होनरिनी यादव मयाम यादव मयाम दुदी मयाम जो सरकार पायकांदा दुम थेंगनरकनी अउना आइना थमजनिंगी पोती सिगुंबा अखोइगी नेगेटिव ओइबा अखोइगी चिंगा तंगा कांग्रेस की मतमदा हानगी सरकार मतमदा नुंसिनदनबो होनबा मालहनबगुंबा कईगुंबा पोतसे मसिमदी अखोइ इलेक्शन की रिजल्ट सिना दुम सिगी मियंगी येंगोगदी मसिना अदुम साखिनी मसि कैनोगी वानी अदुगा नसाई पॉलिटिकल माइलेज लौबाना हाइजैसे पॉलिटिकल माइलेज सिदी इलेक्शन मतमदरे नत्रसु लोइगसु लौनबा दुम होनबा याय आइना थमजनिंगी नॉट ओनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किना अमनी पॉलिटिक्स ना अमनी हाइबसी कोई मैम खंगही मैम हेना खंगबीर पोट अमनी अनिजे पुन्ना तमिनबा पोट ओइजरगसु अदुने पॉलिटिकल माइलेज लौनबो होनबनी हाइबसी सिदा नतबा मैम अमा लाउरमी मैम हाइरमी हाइबगी अर्थदी हुजे हाइरोगन करी हायकनी अखोइगी लैरिबा बीजेपी से पोपद गाइदी सोस्ती सोंद्री हायकनी हुजे कोई सोस्ती सोंदो लोयरकांदा ना हुटपम गाइगिदुइरा लुगुन थांगबो गाइगिदुइराबो द सोस्ती सोंद्री दि हायर कैदोगे द ट्रांसफर पोस्टिंग दिंग आन होग्रे फ्लोर टेस्ट तौद्रिंग ट्रांसफर पोस्टिंग होग्रे फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड मॉर्निंग सोर्स द डे अपिक पोट ओरगसु क्वार्टर मुनबगी वोक्ता क्वार्टर दा अदुगी ममिंग थेचल्ली अदुगी ममिंग थाजल्ली से गान होग्रे हुजिक लान अदुगा गान थौदांग द यावगिबदा हाइबा ट्रांसफर पोस्टिंग अमुसु कए हाय सिगुम मयामदा हाइबदी अखोइना अफबा अवोनम पोरकपा हाना कांग्रेस की लेसि मयामना पेनदबा कया यावरगसु हेना फ पोरम ओरकदरना हायगा तौरीबा तोथोरीबा थोंग मयाम सिददि हाइरोगा अतैतगी हाइरोगन मतम खितंग येंमिनगी छि था तौक्तंग दिंगाइमिनगी जायबा सोमना कना ट्रांसफर पोस्टिंग गुम्बा अदगी अखोइ सिगुमबदा तहोनिंगबदी क्वार्टर एलोट तौदारगसु रोस्टर सिस्टम दा लॉटरी सिस्टम दा प्रमाणी सिस्टम अनोम होंगजेना मयाम थाजब थमिना तौदना सिना सिगिदा पीरे सिना पीरेगना यामना मयाम दा उना ट्रांसपेरेंट ओइनगा तहोनिंगबा अदगी ट्रांसफर पोस्टिंग तौदारसु सोशल मीडिया दा मयाम उनैसिनी चीफ सेक्रेटरी तौदुरे डीजीपी तौदुरे गई करी ग्राउंड तौदुइनो गई सि मयाम दा फजना मयक सिंगा तौदारगदी मदुगी नियम नीति मा लेबा हाइबदी अखोइ सरकार ओलमनी अखोइ नेक्ता पामंगै अखोइ खुचाबी थमनी पीएस थमदारसु पीपीएस थमदारसु नहाना लोइ थोखरे ऑर्डर कई ग्राउंड पीपीएस अमबु चीफ मिनिस्टर गिदा लैबा मान मतिक चाद्रिनो कई ग्राउंड चारिनो नत्रगा कमिश्नर मुदा लैबा चारिनो कोसी मागी लोइना मतिक चायना लोइना हुजि हुजि सस्पेंड तौर लैबा नति हाइजरिबा अदुगुम मयाम सिगी याम ट्रांसपेरेंसी ओइबा रोस्टर सिस्टम ग सेंबीदना सिना सुक लेगदमनि सिना सुक तौगदमनि ग तौरगदी मयाम दिना सुखरा कैनो तौगदबा हाइदारे आइना ओके मरक थम मथंग जे जाओ मतम की टाइम कंस्ट्रेंट नि ब्रेक अमतंग लुचके अदुगा ब्रेक के मतुंग दई गेस्ट किंगदा अमु हंजरके कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंग दई इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु होना यंगबिरबो पुनम के फमदा थुना पुदुना लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग दई यंगबिरबो पुनमकपो अमुखना तराम नोकचरी तामोर सरचंद्र कांग्रेस होती होनरखिबनी मोगी सरकार लेरिंगैदा वारी साननबगी तांककसे तौबदबो बीजेपी सरकार लाब मतंग अनोबो सरकार लाकांदा ब्लॉकेट हंदोखरे हाइबगी स्कोर अमदी अदु माइलेज अमदे दुम खरदी फंगिबो माले स्वाइदा ओजा हरेश्वर गोस्वामी ने फावबिरिबा पॉलिटिकल एडवांटेजेस खरदी लौग्रे आसी तामो याबिनिंगदोइरा याबिनिंगदबरा करी कमेंट ले अदुगा मेन तामो या अदुमा थमिरो हन तामो सब्जेक्ट मैटर सिदी अरिबरे कोर खोमनि मजे हौरे हजिकी ब्लॉकेट से कांग्रेस ना इनिशिएट तौरमी बीजेपी लेड गवर्नमेंट कोalition सिगी मतमदा लाइबकना चुम्ब खंगदे स्ट्रेटेजी चुम्ब खंगदे अदुगा हाइरिबा कोई स्टेक होल्डर सिंगसिना थाजबनी खंगदे सिदा लामिना मजे येननिगाय कछु लेत्रे मसीगी क्रेडिट से goes to the present government सिदा दुम लेबम तोई मीना सुदम पी को अदु मदु कछु अरानब नत्रे सि नतबदा कांग्रेस की मागेदी चाहबी खेबदा कोई कांग्रेस की दी मी मापन काय बीजेपी की अदु काय अदु तवी गाय हाइबसी की मतंगदा चिंगी याब यादबगी वाफम सी अइना लनाय ऑब्जर्वेशन में सुम यंग मतमदा
चिंग यादबसी कांग्रेस अचुकी मतिक यादरे मापन गक चिंग काय आउट ऑफ 20 दा अदुगा मापन कुन की मनुंग मापन काबसी चिंग याब कौदी हाजरिबा अतै 11 सिदी अतोप पार्टी न काबनी कांग्रेस कादे होय कांग्रेस तगी अदुना हंदई कांग्रेस न अदगी हेली हाइबी हाइबी याय अदुगा हजिक लाइबा मागी कनोसी कांग्रेस न चिंगी लेरिबा सीट कुंजी दैदा मापन ने बीजेपी न मंगानी अदुगा NPF हरिबा नागा पीपल्स फ्रंट जिन मरी नी अदुगा नेशनल पीपल्स पार्टी ना अनी नी सी मनुंग दमु नागा कया काय कुकी कया काय अदु कया काय हबसी मतंग लो लांग तमदा कांग्रेस त कारी बसी नागा सी मरी काय सीट मरी काय मापन सी मनुंग दा सोम द कुकी मरी अदुगा मार अमगा लोइना मोगी ग्रुप दा मंगा अमा कारे अदे मंगा गा मरी गनी मतलब सिदे कांग्रेस त कारी सी मुसम लेरे अदुगा बीजेपी दा जि लाई सी कुकी दा कनोनी मीमा अखोई मंगा से मनुंगा कुकी मरी का नागा अमगनी अंदी कुकी ने हम हेनरे बीजेपी दा नागा से वाले नागा से मोगी सपोर्ट टोनरी बकांबू NPP दा नागा अनि नागा अमगा कुकी अमगा कारे चिंगी वानी को हाली से अंदी सोम लेदिबा दगी NPF सिना नागा ngaतनी मरी सी अदरबोदी हारिबा नागा ग्रुप सिना याबसु सोमदना खरा हेलें खले अदुना मसिंगी वादी समनाद एंटी कांग्रेस से सिंग द हेली हाइजिमा अदुम लौजरे अदुगा तंपाक्ता फगलइबा बीजेपी न फरोइदो खलम मा याम फगलपसे मसिना होजिकती पुन्ना मसिंगदा नंबर दा 20 का 1 कांग्रेस न 28 अदु अमा चोंथोखरगदी 27 न गायवरे पुन्ना मसि येमु तमदो ओवरऑल दिंग कांदा कांग्रेस पामदबा मयाम से थोरागा बीजेपी की ग्रुप से पुल्ले आरगा तौबनी मसी थुदोंना कांग्रेस पु यारी हेबदि हाइबा ngam खाली समना हरदा नाउ अखोगी कनोसी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी यारी फी कोगी सु याउसंग फेस्टिवल दा कोगी रेस तौना रे हरगा दगी कोगी म्यूजिकल चेयर तौगिबा अदगी कोगी ब्लाइंड हिट तौगिबा समाइन तौना राजनीति की सु मागी रेस मयाम मैराथन तौरगा मदैदी मागी हाई सिंबा म्यूजिकल चेयर की हाई सिंबा खनना चीफ मिनिस्टर ओइरे हाजरिबा अदना होजिक कांग्रेस की मयक सेंग लेरे द कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन में लेने सिरीबो बिना हाई ग्रे लेट अस सी फॉर सम टाइम ngarang da akhoi vote of confidence I think for टेस्ट तौ मतमदा श्री बीरेन की गवर्नमेंट से मपुंग फाना छगोट खरे स्पीकर माय पाकना खल्ले कैसु गवर्नमेंट की असोक कदिमता लेते होजिक कीबाबु कांग्रेस ना मखोई केम से मसी सेक्शन न लेबची मौदी उई अदो कनाना कीदिनो कनाना कीदिनो अदुम खंगी अदुना सी मतांग जिदे कोइना 4-6 months सिबाउदी अनदर अखोई vote of confidence अखोई सी की ngakadriba matam je tha tarukti chatkani adunan अखोई मसे यानिंगदब लेरना मागी मदुगी मायोग ते तौगे हरगा छु अदि मतुंग दा लाकदोंनिना हजि फाउदी था तरुक नते सही भावदा सरकार से कईदौरगे येंबई मतमनी अदुना हजिमक हाथु हाथुना सरकार से थबक तौदे खोतेना हाइबसिदी खैतंग मतमसी कोगी कनो मिनब्राइन गनमिनब्राइन कले ओके तमसो थैंक यू मेन रंजन वसाई ओजर हरिशंकर गोस्वामी थंबिखिबा हेक पाइरकपदा ट्रांसफर तौदे यादे अदुना हाथु हाथु तौदौबगी अमा तौरंबा अदे मुक तांग त्रांगवादा कख अदुआइदो अमता तौबो यारोय कायना हाइबा स्वाई पॉलिसी इन केस अदगा ट्रांसफर तौरगदी मदुग रीजनिंग अमसुदे लेफम थोकपनी कायसे बीजेपी सरकार लाकपदा मसीगी खरदी तौबजाला तौदबजाला कमाई सेंगदोक पिदोरी ओजा मसीदी इशू नते गवर्नमेंट अनोबुला इसे करी थबक अफब तौगदे प्रजादा करी तौ डिलीवर तौगदे गेसे मदुने हन फैबा का साखुंगी अद मोरोग हेले अदु तौए दुदी इट्स नॉट ए इशू अदुगा आई फागी अमोइना इन तौजनिंग बसे करें तौजनिंगे दा खितंग रोटन ओइबा सेइंग मयाम अमा हायरगा अदगी मौ अनोबिना थबक फै हाइबगी स्टाइल दा वाइगा पंगतै तैबदो मदुमक्ति अइना आशा तौरमदे इफ करेजियस ओरदी लिसांग सिना कांग्रेस यार को मी मंगा सिसदे लाओ विल डिबेट इट को 30 years no please listen 30 years 30 years से ओजाई मतम पिजेगे ओजा मतम पिजेगे 30 years yenga se 15 bok to keba sing the develop tawi si kadai torino see the to budi torme huge amount expenditure state ki exchequer nation ki exchequer may be diluted ko aduga tasengna practically salo sing da jik lambi lebre yengo mai phangbre yengo sia mai khar ngale ko prepared to gi whereas far flung area da mai phangbre yengo the best example hundung da yata haike
kenoda khoi chapu sarib do aduda I high ge 30 years mamang de mi award phange adai di mai pusan bire pusabirga transformer khinjale wire thadale 30 years mai pi de aduna factory nungbi gi potri do fail heleba. This is one of the best example. Aduga any area the national highway sing ju yengo inter district highway si ju yengo huge amount kai thokre kari the develop tawri ge sing su yeng biro. Then Congress na BJP na Congress na thabak torum darga di BJP na tawde se kagadam ne haibane sidai da koi scientifically analysis sam tawsi Congress ki lerami ba MLA se 48 ko han wasai kaja 42 nga plus mayam dagi soi khom tawgonga 48 ni mamang lerami se ujik kyam ka ge ba only 28 natra 48 dagi 28 ta haidara ini then BJP yengo 0 dagi 2 dagi 21 la ineba poll percentage hollow maximum poll percentage 11 Lok Sabha assembly elections the phangi jai koi 38 phangimni whereas Congress only 44%. Asida dum khangba poni sidi lot pa yara roi poll percentage ma'am se kumla yang biro sima ko aduga leiriba po sida aiga saran su haibi re koi horis su ba gi apam badu dum haibi u kesu kaide tawbudabu thumalli haisi yum mai sa ga mistista ay yum mai sa ko dungai ko ai suayong ta tawna judge tana gi gen leigedra natraga isingam part paira koi mai sa ko muthat kadra ba praja na wari base solve tawgadra natraga ai procedure ngaidra dum leigedra ba sida lakadori base de ngai su panjakre amicable conducive atmosphere ama create tawna widong ta dialogue ki space ama low ba base internationally accept orba is a process ne ba sigi against tha thumali hai taragadi andalon tohon gi haibra blockade tohon gi haibra. Okay oja thank you oja Hareshwar Goswami respond to oja ngasai thabigi ba khoi Congress tagi aduda chongthokpa chongthinba si wa sidi si forum sida nganga dawdi fayen khali maram de kai noida huji BJP da pai riba 1 den 9 si mun da ngarang na handa tandhoki bu yori BJP ni yaden tandhoki ba adu yu other copy engon de le adu huji maru ba pham pai na yori ai jari ba sidi political alignment amung realignment na hana BJP gi wangang roi amanu jo thambira bani si matang kim de ya thoidongna masi ai masi makhadari naina ningdre maramdi masida yauri wising je kana no kana na tha kyai no mangda chongdhoraga BJP de yauraga kari oibono kaido no isi khoi loi khangna ba ngatani simai thamjage ani subada yamna thuna yamna kuidri yamna keno tawde matang gi dai Lok Sabha election 2014 da BJP na matamdu da Lok Sabha election ni ko haijai se union list yawa central list yawa state ki list yawdaba how the fixation of Indo-Myanmar boundary on the boundary status of 1949 gi merger the labagumba removal of unlawful border fencing conversion of Jiribam into industrial zone removal of Armed Forces Special Power Act 1958 sina chingma mayam improvement of national highways gi yauri masaida highway wasak che ngasi degi chai ohni mamangda manifesto yaw pot abane union list yaw pot natani madudai state list yaw state nangamba concurrent list yaw mayam yauri madudai thamjar roi mamde hairaka dui che koina sarkar paidam ni na hairpa ye sidaida siwa haiba poting si Delhi da di center da di sarkar si BJP na pairi bani na BJP na Manipur yam nungsibo idagadi makoina moini yam promise yam ngakpa yam thabak tawge haidoppa tawbo idagadi haiba sikapta nataba mayam ju leiri masimasu yalan mada masi kai gi chai ohum mari se national highway si within few months improvement of 2 national highways within few months chai ohum hele si kai gi tawdabano establishment of highway protection force si kai gi keno tawdabano state ni initiate tawde hakani state ni initiate tawdaga su magi masjid interfere to we aba union list yawbani na center to we aba procedure mayam leire madui matungda haiwa thaksing je dum paikhat ya ko natani aduga atopa amana aikoi ge leiriba hujiki sigi thabak sing ji so khoi ningthina amata paikhat pa akoi ge keno sidai leiti haijariba aduna masjida ngasai gi thammiba kari haidare aikoi ge thabak tawdaba akoina appraisal lagi si yamna negative oina khanbagi wana te toradi yam fare Manipur praja gi oina Manipur leba ki oina yam phaba ngakani ado ekhoi yengmu tabani thamjaning badi apprehension mayam ama lei habese tawdaba mayam ama leibani na thamjaning ado aina wafam amtanga ekhoi gi yambung kai khunajar ba yambung yawring e thamjaning wasi ekhoi gi territorial integrity ngakani law wasi adagi mapan de lakpa leadership na su yamna lawi ado ekhoi sida sudum mayam na hai ado ekhoi gi
vision document da yamung na su masi keno to bibani na khanjai masida ngasai territorial integrity du madi mayam su lo yana masi karam thugai ngamroi mayam na kinari sidi territorial integrity du di kaidana atopa administrative supra state kumbagi mongda administrative setup ama semakadra lerakadra hayo potneba ada vision document da masigi administrative unit ama to khaiba manipur chokpa ba manipur gi miam chokpa ba manipur gi administration da chokpa ba administrative unit ki matang di vision document da panbida base masi kari matang no adu matang chu ai mayam pulling se da ai Oza na ita singodi tamoso sa chakin tawjar mo lo shala ko tamoso na lag chara ke kumbada mo kumbiro oza duga nasagi oza Hareshwar Goswami de kitang chu nungai taw male oza pandi congress yaw ma BJP di yaw kiba BJP de mo ma congress yaw kiba khara de dum yaw re handaki political scenario se oza duga nasai tawbudi oza chu kitang khangok dodana aduga phadau do de adugi potum di kitang aina koi BJP da congress tai sang ko khol ko adu kasu mai kuiba kuida bagi potu go phom do jaina aina humble request se adum tagi withdraw do piro okay yare aduga hoji akhoi Hareshwar na palle ko jiri bangi national highway se ke do wi semdri noi se congress na kari semdri noi da ai di haining ebo maram di kai gno da national gi leader sing na paisa thadar about the same the basi maram se kari gi noi se sineba ina gi de ado sigi maram se kai no 4 lane semani hare Imphal to jiri bam se sigi lane compensation gi p double lane acquisition to the se for the last many years was pending only when yesterday the chief secretary ordered issued land acquisition kari no nangi di torom di kai no land acquisition tribal sing the land acquisition to the mina sidai da koina thong gi jatra bol so lamdu phangdami sayadre lambi semba yadre all the time compensation fee the strike to leba si compensation amount se matam du gi BRO sina already deposited to the Tamenglong DC da thamdra leiro po se land acquisition loi da bane se ma sibati lot pe yaro only yesterday chief minister chief secretary nangarang order to land acquisition gi sigi lambi semba gi similar then border gi sidi hoi ngasidi kana gi matam da lalam banoi sidi koi hanti toroi si but itihas ne dum khanga da poni kana matam da lan gi ge se Indo Burma boundary commission da matam du da pairi ba Manipur government na karam mioi dibut to ge se adum phaktu khanga ne ba matam du gi DC kana no kari gi ma chat ta bano ko land identify to no chat ta kana chat ta ge se du di adum khang ba poni then Center the Thawai Boibu Modi Sarkar si Hegla Sports University si P bane state government even media the su high given Ibo bigi birthday the Modi na give to even that give huji phop kai do thamge ba ngamang sarkar nu kai do thanong ge ba sarkar di central government di pire du kai do thanong no sima oi Hareshwar high ki ba koi ki territorial boundary nga koi se koi ki national leader na su high re Mamang gi issue the su prime koi gi hana gi prime minister su haire huji ki prime minister su haire masi BJP gi di amakhak lei hai gi base nga kadi hai basima mayam da thajaba koi thamjari aduna leiri ba pot puno se let us hope anubo sarkar sida anubo wakhalon ga loina na mayam na positively suggestion do piro Manipur kamai chahukani singa tamga kamai nungsinani chingmi gi su piro tong gi su piro aduna ta dana kainom hek tobuge koina negative approach aduga reactionary oina sum koi common mass de leba koi mindset se it has to be removed adu de koi dawsa sanda lo shala puse damo minute war ubi ye do land acquisition matang do land acquisition je masih lagi more than 10,000 houses ni masih lagi han already logi mayam jawre ngasi ngarang jawri sidi land acquisition gi sam sani ka kiwari ni simtang dei clear pe okay dawsa sanda thabak se tasengmudi akhoi han haujarak puchi debate se maroina 19 the pangtok kiba tripartite tok to da kari chingninga yauri yauti haibe matang lu khana jabne tamo hojikte mu BJP na paikhalakpa congress si toromba aranba si tawdo boromda khara di chakre ma swai che yam sanggo re tamo hena sanggo krani lo shala ku si tamo kamai thambini tam koi gi ngasai gi koi gi party ani gi sarkar pairamba party ga pairam daba party na pairakpaga pairamba party na opposition urakpaga ani gi tainabam swaisi khaitang thawai nungai na daba kaidoba khara leini madu khara leram raim fajaraki ni ado masi dei dei na hajening badi asagi hari pulamak se hoji yahan han bada tawri basi ban blockade si lip tawre chima number 1 ani subada chief minister na haibasi koi gi koi gi dead bodies Churachandpur ki tawri base masi praja ga yana ba ma tawra masi tabak sin ani suboina lakot kani haibase ma ai yam thajai masi soina yadau mali ahum subada national highway
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯎꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯅ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ 11 ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯄꯨꯟꯕꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯨꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤ ꯑꯕꯞ 100% ꯑꯕꯞꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ILPꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃ ꯀꯃꯟ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯀꯒꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ 100 ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯁꯣꯛꯁꯅꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ BJPꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗ ꯁꯣꯛꯁꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯁꯅꯨ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯝꯅꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛ एनकाउंटरगी केस खंदे करप्शनगी खंदे पुनमक्से मिसंग मिखाई नाइदना तौबा मराल लेरमेदना मंत्री ओरमसु तोकप तावा MLA ओरसु तोकप तावा अद असिगी गवर्नमेंट अमा ट्रांसपेरेंट ओहनबसे पामी याने थम ओके थैंक यू आईदी तौरई थबकसिंग मखाताना तरोकनी हाबिगे अचेत पथाजबदुनी अदुगा यस कमन सरकार मयाम से पॉलिटिकल पार्टी मयाम पुंजलगा सेंबी बनिना कमन मिनिमम प्रोग्राम दुती ओजारन ममांग दसु हाइदी हाइजेगे मदुसु इन थुना पुथोरकने खाली ओजारन न सोमतंग चलगा अमतंग हाइबि तारे वजुदी हाइजेगे कमन मिनिमम प्रोग्राम से इज एन आउटडेटेड कनवनेबा अखोगिदी डेवलपमेंट इज ए पॉलिटिक्स मयाम पामिसि चौखट पनत्रा प्रजा नुंगाइ बनत्रा चौखट पदने बट मरी मग पुनबगी पुनबगी एरिया दुम पुनबगी एरिया यारी से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स सिदा याबनेबा ओके अदुना चौखलिंगै प्रजा नुंगाइरिंगै दैट इज ए कमन मिनिमम प्रोग्राम अदुना कम्युनिस्ट नगा हौदोकवा ए पार्टी पनबे जस्ट एग्जांपल पीबने अदुनागा हौदोकवा लेफ्ट नगा हौदोकवा कमन मिनिमम प्रोग्राम एन सेइंग से मसी आउटडेटेड ओय एना खोदि फील तवे वही ने वहां रसु हाई भाई के सु मानक पोट अम तो यारे नि पुनी नागा के खानाउ दगी मीना हारिंग गई असवादे अंगा हमना हार होय तोबा हनुबियम ना होय तोबा अथा अंगा ओम ना होय तोबा से मसी गवर्नमेंट से तो अदुनी मदो रिटर्न डॉक्यूमेंट न थमेर मदु तोबा फै हेबनिदा अदे गसाय अगान हाइबा येगा यारिंगे मदु चेक तोय दो लेगे तो ओरदी मदु खरा थुने तोबा बोनो बिरो होय होय बाय एप्लीकेशन ऑफ आधार द सेना करी तैयार रोय बुजी ओके ओके थैंक यू ओजा हरेश्वर गोस्वामी अदुगा तामो शरतचंद्र अदुगा ओजा रंजन ngasi पेक न्यूज इतो लाक्बिबा अदुगा मनung hutpasi khananebasi mapung phanbagi damakta ina dorakpuda guest ompu amukana thagachari ngasi ki damakta no ne impact news gi manung hutna matang se lotion bi tanjai role bulandom se thokliba thokdo wa thok kya gi marik chum report ki damak impact news miyeng ta dun lebio